ngasi video asida aikoina chew sticks makhal ama yingminaziko meet up brand gi aina product se Amazon dagi order tawgibani ngasi yore maji box se kharap chikhai lai ado si delivery gumba do ram do male kesu kaide adum yengsiko manungda kamai kamai tawbno habdo leire packet ani suri sibudi aigi packet amana buy one get one the leikiba haibtare adu nanida offer matam dago si moigi di si Munchy Sticks ana thole moi company gi ado si taseng di chew sticks ni just ada si je aigi je chicken flavored or male per packet the mai gi weight se 400 gram ko maning the specifications khara ire ado si budi aina horen description da dum izarage magi per packet ki price se 249 sumaini lay ado aina lay matam da 200 sumain lay adu 200 ki buy one get one hai bai tar ado magi si cherang mathaki plastic se setat laga adum setat pa ya male kamai tu ge do haipet yemina jiko si masak se egeng bada u akang male mase manamju kesu thokte ado candle manam di high fat nam ge tawe ado sida leijare ko pot se jiki moigi sigi chew sticks Munchy Sticks sai je moigi meet up ki ko nada masing jibdi kulum doi suye moi je magi kai khar pire ado si je ai hui je sida pijeraga haipet yenge ai mamangda ai huinao je kesu pijagi bu kesu leite ko sigum aham bane pijari je monda maje hui hatam ne moigi sigumba gi product se haijab tarene kainogi hui ajobudadi yam kanna kanaba leite moigi hui sumaina hui huinao gumba hui hatam gumba hogulakpa enkhatlkpa haitarene moina maya je kanna kak chikning bugi timing sida sigumba je sum amamam ani ni pijaraga sum chiktana leijabado adugi ka wanida ado ai huina ju adum pamba male mase kaino tawde kesu chaningdaba khotaba ude aigisu sumain chaningi blina atop atopagi dom gi huina su adum pambi ganena khalle